Juan Dialup. No, lo dices tú, tienes que decirlo tú. Claro. Como Joder. Ignacio.
14, 15, 16, 17, 18, Vale. 19, 20. Supongo que está bien. Siguiente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, Ya. 18, 19. Siguiente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, Espera, 15... espera. Eres el 4, ¿verdad? Sí, Ahora. empiezo. Sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Vale. 8... Siguiente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Vale. 7. Jo, qué ruido fuera. No pasa Vale, ¿listos? Benvidos a Radio Leiras. Hoxe estamos aquí 4 alumnos de cuarto. Estela Tiago, Pablo, Enair. e os técnicos de son Pablo Couso. E vimos para falar do rock nos anos 60. pero primeiro temos que falar un pouco do contexto histórico dos anos 60, sobre todo no que respecta a Estados Unidos e Europa. os 60 foron unha década de rebeldía, innovación e grandes cambios sociais. A guerra de Vietnam, os conflictos raciais e a loita polos dereitos civis en Estados Unidos, o asasinato de Kennedy ou de Martin Luther King, a Guerra Fría con Unión Soviética, a carreira espacial, as manifestacións estudiantís e os movementos pacifistas. Había moito polo que protestar, pero estamos nunha época na que había censura nos medios de comunicación. E protestar non era doado. Pero había algo que non se podía censurar nin parar, e que ademais chegaba rapidamente á xuventude. E iso era a música, sobre todo a música en directo. Por iso temos que empezar falando da canción protesta, un tipo de música con letras moi críticas e moi ben pensadas, onde o texto e a mensaxe son o fundamental. Musicalmente estaba moi influenciada polo folk americano, xa que o acompañamento de guitarra, baño ou armónica facilitaba a comprensión da mensaxe da letra. O máximo representante deste estilo será Bob Dylan, que chegou a recibir en 2016 o Premio Nobel á Literatura polas súas letras. Imos escoitar unha das súas cancións máis versionadas, Knocking on Heaven's Door. Mama, take this badge off of me. I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, 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 knocking on heaven's door. Mama put my guns in the ground. I can't shoot them anymore. That long black cloud is coming down. I feel I'm knocking on heaven's door.
Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking. Pero mentres esta música empeza a espallarse por todo o mundo dende Estados Unidos, en Inglaterra xorden unha serie de estilos procedentes do pop e do rock, que pronto empezan a eclipsar a música estadounidense. Esta revolución musical virá primeiramente da man de 4 rapaces de Liverpool, cidade costeira habituada a recibir barcos de moitas partes do mundo, o que fixo que este grupo estivera influenciado por estilos musicais moi diversos. Falamos, por suposto, dos Beatles e do movimento beat. Beat significa algo así como pulso ou latido e fai referencia ao ritmo constante desta música. Foron os Beatles os que consolidaron a instrumentación típica dos grupos de rock a partir deste momento: guitarra, baixo, batería e voz. É complicado elixir unha única canción dos Beatles. Son moitas, todas de moito éxito e que aínda hoxe se escoitan continuamente, pero hai que decidirse por unha e nós eliximos Across the Universe. Words are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my opened mind, possessing and caressing me. Change my world. Nothing's gonna change my world. Nothing's gonna change my world. Nothing's gonna change my world. Images of broken light which dance before me like a million eyes. They call me on and on across the universe. Hold me under like a restless wind inside a letterbox. They tumble blindly as they make their way across the universe. Jackaroo David. Oh, nothing's gonna change my world. 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 Sounds of laughter, shades of life are ringing through my open ears, inciting and inviting me. Limitless undying love which shines around me like a million suns. It calls me on and on across the universe. Seguimos en Inglaterra con outro grupo e outro estilo, esta vez máis influenciado polo blues e o rock and roll. Trátase do rock británico. Eran máis escandalosos que os Beatles, vestían de xeito máis descuidado, levaban o pelo máis longo e non tiñan reparo en facer xestos provocadores dende o escenario. De feito, o seu logo é unha boca coa lingua fora, imitando un dos xestos característicos do vocalista, Mick Jagger. Falamos, por suposto, dos Rolling Stones, e deles imos escoitar a súa mítica Satisfaction. Satisfaction, 'cause I tried.
O seguinte estilo tamén é inglés, e como case todos os estilos ingleses tamén supuxo un revolución e escándalo. Falamos do estilo mod, abreviatura de modernism, un movimento musical e cultural baseado na moda. Os mods caracterizábanse por unha vestimenta moi coidada, por frecuentar clubes nocturnos e polo uso das scooters, un tipo de motos tipo Vespa. Os Who, os máximos representantes deste estilo, fixeron incluso quedar os Rollins como rapaciños vos. Non era extraño velos acabar un concerto rompendo os seus instrumentos ou facendo estoupar os altavoces a golpes. Imos escoitar dos Who a canción My Generation. People try to put us talking about my generation. Just because we could get talking about my generation. They take to look awful. Talking about my generation. If I die before I get old. Talking about my generation. My generation, baby. Why don't you all fade away? Trying to dig what we all talking about my generation. I'm trying to cause a big sensation. Talking about my generation. Talking about my generation. Talking about my generation. My generation, baby. To dig what we all say. Talking about my generation. I'm not trying to cause a big sensation. Talking about my generation. Talking about my generation. My generation, baby. My generation. People try to put us to down. Talking about my generation. Just because we get around. Things ain't too awful. I hope I die before it get old. Talking about my generation. My generation, baby. My generation. De estilos ingleses no panorama musical, Estados Unidos tiña que mover ficha e innovar para non quedarse atrás no mercado discográfico. A resposta americana non se fixo esperar e chegou da man dun movimento social e musical, o movimento hippie. Era un movimento pacifista que defendía o amor universal, unido a unha imaxe descoidada, pelo longo, roupa gastada, colgantes con símbolos pacifistas, flores. Musicalmente, este movimento engloba diferentes estilos, cunha importante aportación do rock, e ten a Janis Joplin como un dos máximos representantes. Janis Joplin é unha das poucas mulleres que sobresaíron na rama máis dura do rock puro. Había mulleres no pop, no soul e noutros estilos musicais, pero non no rock. Ademais, ela rompía con todos os cánones establecidos por a muller en esa época. Non pretendía ser guapa, vestía de xeito descuidado e cantaba cunha voz rota e grave. E lamentablemente morreu moi nova a causa das drogas. Para todos vos, a canción Piece of My Heart, de Janis Joplin. Possibly can. Honey, you know I did. And each time I tell myself that when I think I've had enough, but when I'm gonna show you, baby, that a woman can be tough. I want you to come on, come on, come on, come on and take it. Take another little piece of my heart now, baby. Break it. Take another little bit of my heart. Yeah, yeah,
falar por último dos Heróis da Guitarra, un movemento musical que engloba a un grupo de artistas moi influenciados polo blues e o rock primitivo, e que se caracterizan por unha gran destreza na guitarra eléctrica, instrumento rei da década dos 60, cando grazas aos avances tecnolóxicos consegue mellorar notablemente o seu son. Son varios os representantes deste movimento. Non podemos deixar de nomear a Jimi Hendrix, por exemplo. Ou a Eric Clapton, outro dos grandes guitarristas da historia do rock. Con Eric Clapton despedímonos de vos, ca súa canción máis coñecida, Leila, da que fixo dúas versións, unha con guitarra eléctrica e a outra con guitarra acústica, e será esta última a que vos dedicamos a continuación. Disfrutadea. What will you do when you get lonely? No one waiting by your side. You've been running, hiding much too long. You know it's just your foolish mind. Hey, love, got me on my knees, baby, begging, darling, please. Pablo Sánchez, esta canción va por ti. Tried to give you consolation. Your old man let you down. Like a fool, I fell in love with you. You turned my whole world upside down. Hey, love, got me on my knees, baby, begging, darling, please, lady. Darling, won't you ease my worry mind? Make the best of the situation, before I finally go insane. Please don't say you'll never find your way. Tell me all my love today. Hey, love, got me on my knees, baby, begging, darling, please, lady. Darling, won't you ease my worry mind? Hey, love, got me on my knees, baby, begging, darling, please, lady. Darling, won't you ease my worry mind? Later, got me on my knees, Leila. E aquí despedímonos de todos vós. Esperamos que vos gustara a nosa selección de cancións e moitas grazas por escoitarnos. Leila, got me on